3 snin u nofs ilu ċkekken Harvey Selby kien ħerqan biex jibda l-kinder, eċitat li kien se jmur l-iskola bħal uħ il-kbir Benji. Kien f'dan iż-żmien li ommu Sem, Ingliża li tgħix f'Malta, bdiet tinnota li xi ħaġa ma kienx f'posta. He stopped walking and I took him into A&E, into emergency, and from there, and a couple of days later, he was diagnosed acute lymphoblastic leukemia. Is-sitwazzjoni kienet ibsa b'mod partikolari għaliex fl-istess żmien kienet għaddejja minn separazzjoni kif ukoll tilfet lill-omma ftit żmien wara li tilfet lill-missiera. I was a single mum with 2 boys, and you have to be in the hospital with one. What happens to the other one? The juggle, the working. Il-vjaġġ ta' fejqan kien twil, iżda Sem qatt ma qatet qalba, anke għaliex sabet ħafna appoġġ. The staff on Rainbow Ward are incredible. They're so understanding. They make time for us. They listen. Patinu Cares were incredible as well. KVF Foundation and just the Maltese population has been so incredibly supportive and loving, and we're eternally grateful for that. F'Novembru li għadda l-perseveranza ta' Harvey ħallit il-frott u finalment flimkien ma' muħuħ seta' jdoq il-qampina li timmarka r-rebħa tiegħu fuq il-kanċer. Din il-ġimgħa Harvey daħal iskola primarja ta' Birkirkara wara sentejn jitgħallem mid-dar. I'm happy. I was very excited about school. Sem tappella li dawk li għandhom uliedhom morda biex ma jiddejqux jitolbu l-għajnuna. Wara li daq tant imrar, Harvey issa jista' jerġa' jibda jduq il-ħlewwa tal-ħajja fil-veru sens tal-kelma għax xi kejk jew ċikkulata kultant qed jinżlulu għasel.